Talo fatu telefoa radio Samoa le nei fo i tai au, alo mai o tala o le nei fo i asonga fua. Na vave o na Tuu Northland i le lapataiga vaega tolu mai le pōla so farai le tāluai mo le faaso. O le faaiuga faavavave lea le malo ina ua mauane e fai lava si tele o nofuanga na asia e le tina e faamautu i Aukilani. Le ana sau faaiuga o lona siaki le aso tofi tāluai o faamaonia. O lea tina o lo masalomia e to alua i la ua na fai malanga atu mai Aukilani i mātu. Ma asia nofuanga iei whangarei, kamo, paihia, makawakawa ai e le itoe taliu mai i Aukilani. O le whaingatā o le case lea, e le ngata e pepelo pepa faamaonia na sao atu ai matua oio Aukilani. Ai e le o mana o fo ile tina e whaailoa nofuanga na asia. Tala mai le Minister o Koviti Chris Hipkins, ma wane loa tala e whaalea o ngai na ile pepa faamaonia na tuina mai e o ai Northland, ai so e atu o lewa no oi mātū. Mai le pule nu o whangarei, Sherelle mai, whaapele to atele na moli mau i lunga o le social media i le faaiuga le vaiaso mai le itu i mātū. Na o lātou whaailoa i le whaanoa no atele le manatu whaapito o le ua faamaonia nei, ua mau e le Koviti. E o mai ana nafi o lo tau mawhai pele soifua malolo i nei fesota i le isi tangata le ana to o lua ma le case faamaonia ma e tu whaatasia talo le tai au, ua maua fesota inga, ai ele i loa po o fea o iai. Ai mole tina ua faamaonia o le ua awina atu i se tasi o nofuanga whaanofo e sea i Aukilani. I le tina ua mafuai o na lapataiga vaega tolu Northland, ua tuua ia i ai ona sootanga ma le kengi le Mongrel Mob. O whaamtalanga nei mai le sa avea masui pale mia Winston Peters, ma e whaapeo le tina ua maua e le whaamai, na o ma le sui o le kengi le Mongrel Mob mai Hawke's Bay, Harry Tam. Le ana whaatanga le malo e sau i Aukilani e fesoasoani i le whaau o ino le whiau le Koviti i kengi. Oni whaamtalango lo te ena e Harry Tam i Tala TV tasi ma ua tali mai e le i o lava i Northland i le taimi na sawai i Aukilani. Tautino Peters e whaamaoni tangata na maua mai eia na mau ma e le o malue luelo na tau fi ana whaasalalaunga wa whaia nei. Tua ia fo ia Peters o le alawana sila fia il palemia Jacinda Ardern whaapela soifua malolo ina i aso i lumatu ai ele i salalau tala i tua. Ma i le maua Peters e se le whaaiunga na tau fiofia i le malo whaamtalanga ai le vave whaailoa mai tangata lautele. Ua tali mai e tamai tai pale mia mai te ena whaamtalanga o lo tau fiofia le malo whaamtalanga ai le whaailoa mai whaatasi ai matu o inga e iei le fesota inga o le tina makengi. O saunoanga Peters na ngia i lungo le Herald, e fōlinga mai ai o lo o yasila fia umawhale tali malo whaapea marae na lafi e le case faamaonia peitai e lo o finangalo e whaailoa malana tala o le ata atia atu i le palemia, soifua malolo ina ma leo leo. Silia ma le toa se lau sui o le kengi le Black Power na nga i le aso toa na i motui i Aukilani Saute. Mo le mau o le Herald o le perestene o le Black Power, Mark Pittman na amata mea ma isana ia mo le mau, e le ngata mo le puipuinga ai ia vavei o na umatu lockdown po o tapu o lo o iai nei. Vaiaso tāluai le ana sa waitala mai le soifua malolo ina le toatele o sui o kengi ese ua a fia le Delta, ma o le toatele lava fo i lato e le usita ia ta ia lau lo tu ina mai. O le o ane o i lato nei mo tui le aso to na i o se fianga le councillor ia Daniel Newman o le Manurewa Papakura Ward, ma ua ia whaafta iai ta ita i le community o lo ngalulu e pea e una ia le whai o le tui. Ese mai i kengi, ua whaaiwina ma le manuia aso e lua o tui na tutu whaatasi ai le Samoa tutu whaatasi ma le community Samoa i Manurewa. O le asfareile ma le aso to na i le ana whaia whaapitoa ai tu winga mo so o se tangata Samoa i Aukilani, ma i whaamaumaunga e silia ma le awhi tolu se lau tui na mawhai o na whai ai. O le toatele o fanau Pasefika lo ha o ngai kolisi mawululunga, o le ua nga i e whai ngā luenga e langolango ai a inga o na o a fianga o le Koviti. O le ua ripotia e a onga le toatele o whanau o whai ngā luenga ma i Tala TV tasi. O le toatele wa le ini assignments po o mea o ngai whaia, o na o i tū lao lo o ngā lulu e ai e au fiei ngā luenga skulati. E le o whai ngō fiei whanau Pasefika i Aukilani, ma o lea ua tu u fantasia i nisi o polkalame. E una i ai whanau a o ngai toi fo i a onga. E le o whai ngō fiei le pule sili o le Pasefika Futures, Debbie Sorensen le tūlanga ua o i ai. E le o le ulua i lockdown le nei wanga i ele to atele o whanau Pasefika i whai ngā luenga, e fesoasoani i mātua ona o a fiango tupe maua a ainga. Whai watu se waingo le Koviti il whaiungo le vaiaso, e ono sa fulu community cases ta ua mai ana nafi. 5 Aukilani, to atolo i la toa Waikato, ma le to atasi i Bay of Plenty.
O le faaiuga foʻi o le vaiaso na sauai Tala ua faamaonia se tasi o gasegase na tonga fitia i le fale faamamatoto i le falemaʻi North Shore. Mana tapu nei se vaenga o le falemaʻi le aso toʻanaʻi ai faamamā. O le aso foʻi lea na sauai Tala ua maua le keisi katikati Bay of Plenty, ma o lea tagata na faatanga e tuua Aukilani mo le faamoemoe e agaʻi atu e faamautui katikati. O le case faamaonia lea Bay of Plenty ua uma ona tui e lua, ma o lea ua faanofo e sea uma foʻi tagata o lona aiga. E talitonu le soifua malōlōina o loo maualalo le tulaga ono lamatia o tagata lautele mai le case lenei a Bay of Plenty. Tala nao lenei taeao, manuia le amataga o le vaiaso.